Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Village Employment Council jong ka pendeng umyong donggit. Kawai na ki pratli ki Village Employment Council. Kabadan hapok kasinong pendeng umyong nalor ki project ki ba kalala ban pentri kam hapok kadong menta ka kenti kani ka VEC kalala ban pentri ya ka ka project ya ka belatip kum ka footpath and land development ha ka bakani ka project kala ajing mentoy lang ya ka balang presbyterian pendeng umyong bat ya ka Vendrame Roman Catholic Lower Primary School nalor ka jing mentoy jong kadong lingba kani ka project ka Village Employment Council habasna ya ka linti ya kejat kala penker ru ya ka pelau pasyadien jong ka yeng mani ka balang presbyterian pendeng umyong bat nalor kata lasna pen baharu ya ka pelau jong ka Vendrame Roman Catholic Lower Primary School ringkat ka jingker ka baitenat ki nong mikmat na ka balang presbyterian pendeng umyong na ka Vendrame Roman Catholic Lower Primary School bat na ka balang Catholic jong ka Mairang Parish kila pen pawi jing kemen ka pakraw baling ba ka jingyo ijngai jong ka Village Employment Council pendeng umyong donggit ban pentre kini ke projek kalawan ra ya ka jing mentoy yaki bat ka jo kapor kila airu da ki jing ais ngobha ya ki noilam jo ka Village Employment Council pendeng umyong donggit bat kumju ru yo sordar bat yo sekretari jo ka snong pendeng umyong usordar kini ke snong pendeng umyong ba bornat imyong habakren kum kongsan ha ka jing ple kini ke projek ulai ro ya ka jingla jo ka Village Employment Council pendeng umyong donggit ban pentre kambha ya ki projek hapok ka dong kat hadu bakalalong kawai nek Village Employment Council kabalawan hakmat haka jing pentri kam ya ka skim NREGS jong ka samoy arajar arfwe arajar arfuar hapo ka Mairang Community and Rural Development Block Ini kemudian kita dalam terbalang Katolik balang kusurian batni lembak nasional kumbu benisnano yang ni kesurat pemerintah bang ipek kalau ngebahas sentingnya nama kencang mbak kan nikah hai jelas surat bisa sensitom mbak terus ikut harga pelan kelempat boy nanti kelempat lah belek kumur ya ini kekam dia berjalan step iwan pek yang jintrai senin kalang sekretari jabatan giat bacalas mbak kondinas nilapoy yang ini cekah dari mbak kondinas bola parsial hanya ba kumno lada yang menjurlang ni pentrikan no da ka skim spasi banya snai ni surat ni penker sundan ya dimeni penker sundan ya kini kaji skol mari ajumut tentang da cerdas kum cerman juru bisi kurang daya penilai na mentah-mentah ndem apel sah menilai na mentah-mentah kita degerai buat cerdas Aslinya dia dan pelannya mudah nilai nama tamta. Dia mau bawa kopinya suang, bawa ini nilai dan kasmir keduring guna tang semangat mengahdian. Tentang bertahi kira ras kerja sebir, ras ke depan ni ti ni cerita, no. Ini jaga berat. Mau kena sekolah gambar pula, ni sudah tang nak berang pengutipan satu. Ini kalau belum. Tapi ini kita kit lepas kendai buat siapa mau berjebak berkhot lah kalau pulang banyak ketemu. Tinata kami berta dari mana mentah lalong private mentah. Lebih sekitar tu rung kenal, rung belang mesin marbedel kedai galinti. Di kami berokot kerja long nagadau balai, nagadau bagi tu kesenang penanjal berway. Nilai ber hakidang baik penterkan ya yang nikah sispasi. Bagi pihak ada praktik bisi hapo kesenang pendang yang kecil. Kami kalau klik kumka surka, nila persang berwak jirat nangi tay umlah beniak. Dari kedam ke surka ke kedam gate. Hapo jelang cimisar bacarles. Larai dendam rumah ini kini development kelayak baik. Nila jirat masih supaya dalam kebaik kat kini ke projek ni. Kan kini kam. Napai kecil teru kan besok kecil spasi ni. Kalau dia jitrai ke bawah lalang tetap pada kata. Lalu dipai tangki penting
baik begini gereling, lagi kamle bang, lagi yang jadi menurut Pak menhenar. Yang berbeda yang melari gini gereling, masih gereling tomat, mengenai TikTok dari temat, dari wandar. Harusnya marjar arpuway arpuar, kabisi dan gate, kalau pendak ada lain keliki projek. Bat kebelah sendor kembali nyau perusahaan lah, mundur masih nyai yor dengan perusahaan lah. Dari wat jiran masyarakat asal lah kalau kerjanya tapti kerja bagi cerita semua. Dari tang kabisi dan gate, nyau perusahaan lah, tanggung jawab arpuway arpuar. Hai di sini meledak gedang, kem arjar kapra kembali. Kalau putra itu mbak arpuar lah, kan kembali lah, hadu arpuar. Arbor way saudara. Kini di Sunan kibaudan tu bakaro bakarona. Telah menterikan skin di tanah terdau. Dari sanction untuk puan nomor bodan bakarona. Jadi kaya kita berkuah menang biar muda. Nagalang jenis kumpulan. Ni sorong bangidon yaki biasi menterikan bah kumbalang kedongkiat. Kumbalang jelas ketujumi ladang kabisi ke terima, kacung mentai ke dia kadang habang dia sebut di parlimen, barang jupur kipai baju nuru kiyok pisang ke belah, na kenika coklat. Tiga kumga jingkip ke tengah kalau bang, kabisi donggit, mentai senam arpuway arpuar, kadai kawai lagi bisi, kaba terberbak tam yang ikan berok, hari ni ke blok mainan, maka dia number 1. Hal jentri asli penplay ia kenika skim MGNREGA jong senam arjar arpuway arpuar. Naru ada way ni dikhat jong kabalang katlik karena suruh ia kenika diisi dan jit bala penplay hadu kata ini nang dan school. Ini kerangka berbaca les kenika sini on dapat pensing dari bang kenika school dapat si school ini lah ini sansot. Kalau bahaya ke kemrok, kalau bahaya ke pensing, ia beri la temen. Ini saya ke sini, kami ke sekolah ke senang kambah, mau ke senang kambah, nak kepur, nak kedau jong ke jing yarap, ke jing Thailand, jong ki Taiba jong kini ke dengki. Ti kia yang tay kita banar ni ke flex sebelah lantai, hilap ni tek berok, mau khampam nak dengki. Bila pergi kita mapi kum gedong gate, kelale hari Islam kita dan. Semua orang ini gedong gate ni bagaladan di Khmai, di Sabah, Nagdao, jauh dari skin spasi. Jadi skin spasi kemalang di rumah sekarang. Kadang kami yang jadi Thailand, kadang kami yang jadi Thailand ke jumi kum kita. Yang nama kita kata, yang berbuat, kita sesuatu, kita yang Thailand, lagalong hakam berbelit. Lahko agalong hakam kebekrah, minyak Thailand, bagi Thailand, kita job baik yang menunggu. Nusan SD Marbanyang, Madi Nusan OS orang ini. Korban.